وەکو ئەنجام ji civîna Mûnixê re li Almanyayê hêzên navdewletî ragihandin ku ew gihiştine rêkeftinekî di derbarê rawastandina şer û pevçûnan li Sûriyê di navbera çekdarên rejîma Esed û çekdarên opozisyona Sûrî de. Lêbelê ew rêkeftin çekdarên rêxistina Daişê û Cebhet-ı Nusrayê li xwe nagire. Herwiha li gor rêkeftinê ew ê alîkariyên pizîşkî û yên xwarinê bi şêweyekî berfireh derbasî Sûriyê bikin. و بردفکی هفپیمانا اپوزیسیونا سوری سالم المسلط دبیجه او رازی نه بویری کفتنی و وی پلانی. لیبلی رژیم اسد تانها هلویستا خواه لسر ویری کفتنی ندای دیار کرن. هر لسر وی مجاری وزیر دروی امریکا جون کیری دبیجه او ری کفتن وی آستانگیان لپیشیا جوینا جنیف راکه و پیوسته جوینا جنیف بزویترین دم ده بی انجام دان. کری هروا سربار دکه کو او ریکفتن تنه حبره و لسر کاغذیه و اگر دوان روژه بیده انجام ریکفتنی لسر خاک سوریه نهاتن بجی کرن واتا تو و گوهستنا سیاسی لسوریه و رو نده. جالی خواه وزیر دروی روسیای سرگی لاوروف دبیجه کو او اپراسیون خواهین اسمانی لسوریه ناراوستینن و او آرمانجا ریخستنا داعشی بکن. تیزانین کو بهتری اپراسیون روسیه اسمانی لسوریه لسر بنگهین چکدارین اپوزیسیونا سوری بون. جالی خواه وزیر دروی ولات بریتانیای فیلیپ هاموند دبیجه او ریکفتن لسر کریارین روسیه دوان روژه بیده مایه و سربار دکه که اگر روسیا اپراسیون خواهین اسمانی یکو پشتوانی اسد دکه و آرمانجا چکدارین اپوزیسیون دکه نراوستینه او ریکفتن ناچه سری و سر ناکوه و دبیجه سرکفتن آوی ریکفتنی گریدای به گوهرتن که مازن در رفتار هر یک جرجیم اسد و ولات روسیای ده. زید حسن، آرک.